Kasang hito kalaban pau ka jing sokya ka bajur halo ka jing plak khobor jing kasang ashik na pau Gar Hills. Kabaya day ba ka jing yakhi kasang VVP ban penkala ya ka reservation policy. Jing plak khobor da operation jing kasang uba don bak dakhar kala ong. Baka ni kasang ashik kala batak ya uba adan ban lej sa Supreme Court ada soiha ba ka reservation policy. Uba don bak lapan pau ka jing sengau lengo ba kumno ka general secretary jing kasang ka berikan sanjaan. Katip ba ka meklia ka don la ka jong ka jing bishar. Kami don balik ceduk Supreme Court. Baik laban di Supreme Court ada don kendung karai ke bamso hun nak karai jong ke High Court. Nak kena juga seng kalau bakan ke ceplai kebor kalau ke bamsong nia. Pada ke juga por ulang baka jeng yakhi jong ke BVP halal ke State Reservation Policy. Kadai ke bamsong nia. Namar baka Reservation Policy ke ala siliang palat. Ulang bagi kasih jan tiagi dan duduk palat khas saulak kiyo 4% kat bagi jai pendu koru ke bentang paralak tamru kiyo 4%. Kini kelak tak sibun ya kayo kam yo jam yo kisamla pakal bu iki hapan ki babun ki jing ki bakraba karwana ka jing la pisam mesim kisamla shu ka sang ka ong ba na du bala pentri kam ya kan dekar polisi na du kasam sia kan sebab nyo puar labu ban pentri kam kat kum ka jing dan brio rei kam sing labu satya kumta la sik pentri kam kum tu ka jing antan kumtan da kaleng jo ka sang kala penpau bakal di kapor ya kan ka reservation policy ka bala siliang khmat ba ka ban ben je ki khasi jantia tadi ka por pan kelano ya ka